Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kiriu ngai Catholic jong kanong po parish ringkat lang mat kaperthai barok kawai ha ka arterik unai wing al hajar po ar kila rakhi kan mau buram ya ki min sim jong kiriu ngai kibla khlat no na kani ka sla perthai da ka bali bu sentiu ba de shim banta ha ka jing le niam jong ka jing kenya mas bkhoi bala pelong hau lum jing tep ha ka ni ka sngi ya ka bala pen banta da parish priest jong kanong po parish u Reverend Father Peters Imle Hakani ka sngi da kispangot ki bahyeng sem kila tu cholum jing tep jong ka balang ubadan hakasnong mauro man pelong ya ka jing doi ka bakar pang na ka benta ka jing ja tha jong ki ba it bathon ki bala khlat no na ka ni ka sla parthai Makini kesentiu kesebut bar gede kibami nak kani kematian kejuni kiba maki kila ya cimbentala darba kaki maha kani keprotai kiba maki layu ini nanta insabong jingkemen kerau nak benta jogi tekni kejingle jungi kani kejingle storm jungi kani kejing pendot jungi hakani kesini ko pora pengi kamno ko le nre ke ya bagi abangi le komisi na berlo na benta ki e bar ki bamaki kelale na benta jungi la penong ya kan lor yang manjang jungi hadu katne de kiti de ki mati masbun jogi de ki mati berapa jungi ki na benta jungi masbun jual kemalang makan mau yaki bar bawa mana usdam tadi mana usdam kemalang makan mau ini di fire de bar makan buai kepang dan tentara juki berkuncu ungin dry bar sita berkemalang lupa keruai mana kasni berkenya ya kayu keris berbuat berkenya ya kemet kasna jom jisu dekamalang berjublet lagi wat kami diberiu, wat dipai dalam dipai perawai diklat, mereka malang kam diklat jadi. Kene hukum kabau lei lai bandurom ya dikemi bajuni ha dari keportai berbat itu kibalaya pasua juni. Kene kabau lei lai ini kene hukum kabau lei lai ini kalau ke bapenda besar kabau. Teka balang pan kena penolong yang kena ibun musdan mensua. Kapalang akan mau yaki barwa. Berkepang ilai hak kita jual menghabi. Awa untuk memakai virus orang pak citian jual itu. Melihat mar ya kerun Persia ya Antiochus. Badha kecing jual kecungu melalipet ya itu di paraju di wilayah Persia yaki. Bagi siam, bagi deng yang tahu medal, yang tahu jingdang joki, wadai ublay jamnia, ublay jong iwepa, ublay jong iwepa, bagundai ublay jong itu. Tehanta ulah fedit het, pada sengalungo, bagi ni ublay kila kelon kram nama bagi deng yang ublay kau jong iwepa. Kena kila pelundong itu bukan. Bandung ya ada kensiau kapan kesenian bah kukhat wada raja rahmat bandai bali awai ke Jerusalem na kabenta ke tintu dia sai pat na kabenta tu di Rio di Balakalon tu rahmat makanya kita lihat kabisa hadu benta makanya orang kabenta bakau mau lei lemah itu besar misi jemu lokasi dia balang bandai dia kini mana usnya mana kasih ketuhun kebaar pan kibra khalat no na kini kepertai bar berapa koi hayi jauh lei ya kita lihat mungkin misi bahkan pun kebalai kedai kebadan kamet bar misi dari way point Begitu keberhasilan nona kali kepercayaan bapak kue engkau berjumpa cuma isu menuai nak bentai ini. Dan mengi ibadah im kali kepercayaan bila melihat ia kali.
banyak sai mantra manduai haule na bentar ki lai ki le yuki bau le ma ku le nisne man khat no shalai kumba ka le ke ju le ban kong ganda ba kun semua ke pagi ni na lo itu ko saya ba hagade kasni ba maki bu naki mat baro naki kenyoti haule mat ha nama nama ke jindua jadi lembaga ke jindua kita jadi ada kasni seorang ini menurut orang ini lari binti yang tu minyak kemen yang sekemen ke jingkun jogu jangan berperang lebih babur kita kemensi di bawah don ini di bawah boy agak yang jauh le menta kasih bahagian naik bukan panggilan naik ni berboy lagi lembaga jindua ini lembaga jing penciptaan ini yang di lembaga jing simbenta ini agak jindua agak masuk boy dan jinglu le bandar benta jogi kedua pensabut yang kedua jingjia jogi kuat kiti jongjur tiba menjadi tiba ia sekolah hak jingkemen ke jogi hak jingong priu jogi ujuk ongkum no le se ki kuat jonga gile ki bapan sesi yau le mauru ulat terwa yau le ya ketika bagian lain yang terkait baru ki bapan sesi yau na bagi indon padu le teknik ke jingle ke bahasa kita hak kita kemarin kapapun permau yang lagi bagadon kata ke jingya dei omtang hakane ke protai ba ane raporu sya katungkong gaji hai jo le nama kata ni waya ke rikui bagi rap yang ni bagi tin yang ni bagi pensyai ke jimut berkhatu di tang mengiru atau rekasni indor dan karpati